Bowazi yinjiye arabaza ati urya mukobwa ninde, nuwa hehe? Icyo kibazo gusa gihindura ubuzima bwa Rusi. Ubwo nyine amaze kumenya uwo ari we, bamubwiye bati ni wa munyamowabokazi yaje aherekeje Nawomi. Atangura kumubabara. Ndagusengeye muri aka kanya, mbere y'uko uyu mwaka uhera, mwene data, mbere y'uko uyu mwaka uhera, hagira umuntu abaza ibyawe. Bakunzi b'ikiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mu nkundire tuganire ku ijambo riri mu gitabo cya Rusi igice cya 2 kuva ku murongo wa 4 gushika ku wa 6. Havuga ngo Bowazi araza avuye i Betelehemu abwira abagenyi ati Uhoraho abane namwe. Nabo baramwishura bati Uhoraho aguhe umugisha. Maze Bowazi abaza umuntu wiwe agenyesha ati uyu mukobwa ni uwande? Agenyesha. Ugenyesha aramwishura ati ni wa munyamowabokazi yagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu cy'Imowabu, kandi yansavye ati ndakwinginze nyemerera guhumba nkurikire abagenyi hagati y'imikama. Nuko araza, kandi yahereye mu gatondo gushitsa n'ubu atarakanya gato yaruhutse. Ariko ku murongo wa 5 niwo ngomba tuvugane ko havuga ngo maze Bowazi abaza umuntu wiwe agenyesha ati uyu mukobwa ni uwande? Haleluya. Iri jambo maze kuryigishaho igihe kinini, maze kuryigishaho igihe iminsi myinshi, ariko mu minsi iheze nararisomye. Shitse kuri uyu murongo numva muhemu yaravuganye nanjye ukuntu Bowazi yaje gusa abaza izina rya Rusi. Abaza umukuru w'abagenya ati uyu mukobwa ni uwande? Ugenyesha aramwishura ati ni Rusi wa munyamowabokazi yaje aherekeje Nawomi. Uko kubazwa izina kwa Rusi kwahinduye amateka yiwe, kwahinduye ubuzima bwiwe. Rusi turabizi ko yari umukobwa yaje w'umunyamowabokazi. Imowabu ni igihugu tuzi cyari cyaravumwe bivuye ku bintu bitandukanye, bivuye ukuntu Mowabu itakiriye Abisirayeli bavuye muri Egiputa ngo babahe n'icyo kunywa, baravumwa. Kandi Mowabu ni irepresenta umwana wa Loti yabyaranye n'abakobwa biwe. Ni umuvumo ku muvumo. Ariko umukobwa yitwa Rusi yaherekeje inabukwe. Bashitse abarira inabukwe ati nyemerera ngende gutoragura mu mirima turabe icyo dufungura. Bowazi yinjiye arabaza ati urya mukobwa ninde, nuwa hehe? Icyo kibazo gusa gihindura ubuzima bwa Rusi. Ubwo nyine amaze kumenya uwo ari we, bamubwiye bati ni wa munyamowabokazi yaje aherekeje Nawomi. Atangura kumubabara, atangura kumwitaho, atangura kumukunda, atangura kugurura. Aramubwira ati ntuze usubire kwicwa n'inyota, uzahore unywera ku mibindi abahungu bavomye, kandi ntuze usubire kujya gutoragura ahandi. Igihe cyose ujya uza muri uyu murima wanjye. Ibintu birahinduka kuko yabajijwe izina. Haleluya. Kubazwa izina kwa Rusi kwahinduye amateka yiwe. Uwo munsi Bowazi aramutumira, barasangira hamwe n'abakozi bose. Arafungura, arahaga, arabika n'utwo asigaje atubikira inabukwe. Ariko yasangiye ku meza na Bowazi kubera yamubajije izina. Hariho benshi bagiye bahindurirwa amateka kubwo kumenywa.
nibutse umuntu yitwa Yosefu ari mu ibohero. Umuntu bari bafunganye yaramubwiye, yaramuhanuriye, ariko ageze ibwami ibintu babajije umuntu yasobanuriye indoto z'umwami. Baribuka ngo hariho umuheburayo yitwa Yosefu. Uko kumurepresenta, uko kumuvuga uwo ari we, byahinduye amateka ya Yosefu. Asigara ari umukuru muri Egiputa. Farawo ngo aravuga ngo ubwami bwanjye ni jyewe jyenyine nkuruta, kuko hari umuntu yavuze ibyiwe. Mwene data, iri jambo ndashaka ngo rigushike ko mbere y'uko uyu mwaka uhera hagira umuntu abaza ibyawe, hagira umuntu abaza izina ryawe, hagira umuntu abaza identite yawe, hagira umuntu abaza ibyawe bihindura uwiyitaga umunyamahangakazi, uwiyitaga uwavuye mu gihugu, uwiyitaga ngo jyewe ndi umunyamahangakazi, wambabaye gute, wababaye ibyanjye gute. Ariko bamubwiye ibyo yakoze, bamubwiye uwo ari we, amateka yiwe arahinduka. Mu guheza iki gitabo cya Rusi tubona ngo yahejeje yitwa inakuruza wa Yesu. Ndagusengeye muri aka kanya, mbere y'uko uyu mwaka uhera, mwene data, mbere y'uko uyu mwaka uhera, hagira umuntu abaza ibyawe, hagira umuntu abaza amateka yawe, hagira umuntu abaza CV yawe, hagira umuntu abaza ibyawe mukobwa wanjye, hagira umuntu abaza ibyawe, hagira umuntu abaza ibyawe, kugira ngo uhindurirwe amateka. Ubandanije, Rusi arabaza Bowazi ati ni iki cyatumye unkunda? Ati bambwiye ibyawe. Haleluya. Bambwiye ibyawe, nicyo gituma nakwitayeho. Ndasenze ngo mu kazi hagira ubaza ibyawe, mu rugo rwawe, hagati yawe n'umugabo wawe, umugabo wawe aze kukubaza ibyawe, umugore wawe aze kukubaza ibyawe, abo muvukana baganire ku byawe, mu kazi abadiregiteri bagomba kukuduza baganire ku byawe, bihindura amateka yawe. Uhoraho akumera umugisha, Uhoraho atume babaza ibyawe.